सानो भाइसँग गफ गर्दै आएको के विद्यार्थी रहेछन्। बिफोर आई एम अल्सो टिचर। यस 3 years yes in my cousin school. No, I say before I am also teacher in my cousin school. Yes. Tell me your name please here. My name is Sujan Nepali. And your school name please? Himalaya School. Oh. Okay, your home place name please? Means Bhakunde Besi. Bhakunde village. Bhakunde village. Yes, this is your mother? Mother Kamala Nepali. Kamala Nepali. Oh, good. And your father name? Father Suraj Nepali. Oh, good. Okay. My father name is In future Suraj Nepal. पढेर तिमी के बन्ने हो? टिचर बन्ने हो? के बन्ने पढेर? खै भनेको? ए प्लेन चलाउने? ल ठिक छ। पाइलट बन्ने हो? द प्लेन ड्राइभर नेम इज पाइलट। मिन्स पाइलट। ल गुड। राम्रो पढ्ने है? राम्रो पढ्ने, राम्रो गर्ने ल। मम्मी बाबालाई दुःख नदिने, ओके? गुड। ल गाइज, यहाँ हाम्रो भाइलाई, सानो भाइलाई भेटेँ। मजा आयो गफ गर्नु। यसो हेरिदिनु होला, लाइभ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।